Tarofa Samoa I lau whaafonga fo I le nei tūla o le aso. I lona aso sfulvalu o le masino iuni. Lua whelua sfulua. Ia I le tāai o le valu whavalu. Ia fiafi. O le aso tonai I nei I Long Beach, California. I le mea o loo whaautua I lau ala leo nei o le siufonga o le tai au fau. Ia e mātou te whataro whātu I le nei teimi. Ia ua o tō tangatangai mai fo'i. Ia ua iai fo'i se swinga o le prokalama le Uila sai nei aso. Ia le ua tō sila sila mai. Ia ua malo tia fo'i ia le whale nei. Ia sau se teimi. Ia o na whaalau I loa la ia o tātou maro whaalolongia nei a fiafi. Ia e rei a mata le tātou prokalama. Ia momoa o na tu atu le awanoa I le a fionga le ti a kono I a sangala
whai te manu. Se tasi fo o auna nei ala leo. Ia, ua matou whaatasi atu nei a fiafi. Ma le tatou mālo whaalorongia. Ia a mata le tatou polokalama i se tatou lotu. Ia, ona whaawawai lea. Taftai mo le amno, ia o le a tātou taloa e tāpo ia ma avele vi inga o lo tātou mtaisili. Ia e ara i le tātou whinga lotu ne fiafi. O le a tātou vi mwhamanu atu i le lofa ma le anga le leo le tua ale ilona vi inga o saunia.
ia le tangata e le savali i le filifilinga e a miuleanga. E le tu foi o ia i le ala o e ansala. E le nofo foi o ia i le nofoa o e tauemu. Aina unau o ia i le tu la fono a le ali. E mafau fau foi o ia i lana tu la fono i le ao a toa malepo. O ia foi e whapeu la au ututou i tawhatafa no vaitafe. E fua mai o na fua i o na lawa tau. E le to uru fo i o na lau. E manuia fo i mea umana te whaia. E le whapea o e a mi o leanga. A e pe o puti o saito i lantou ua le lea i le matangi. O le mea lea e le tutuai o e a mi o leanga i le whaamasinonga. E le tutu fo i tangatanga sala i le whaapotonga o e a mi o tonu. A wā ua si la fia i le ala o e a mi o tonu. A e whano lava le ala o e a mi o leanga. E le tu whaatasia e le atua mea ese lua. Ai whaafalea onga e le atua nā whalea onga e lua o le leima le leanga. Ina ia le sona taita ina i le o langa o le tangata soifua. O le mea lea e alai o na fia lava le whanau a le atua. E pese i le pō ma le ao i salamo tangata e peru e pei o na whaamawina i tutonu o le tusi fō na fola le atua o ana awhiong. O na e iai le fe au tā ua o lo o mamoli mai ai i le au ngā tūpulanga ma le au ngā tūpulanga. E whaamanatu ai i ante i tātou. Pe tātou te lelei, pe tātou te leanga. Ua manino mea uma i le whaafufonga ma le sila whangati a le atua. A o lea o ngā sili mō tātou i lea fe au, ma lea tau whaamanatu, ma lea fo i longo i na pea o tātou. E tau ai pea i ate i tātou i le ao ma le pō. O le atua o lo tātou tama. O le atua e soi fua lava ia e whaamau. Ia manuia i lau whaafonga sa moa upo o fionga sa mātou tauru toina i o mātou mutu. Ma ia whaamatala loto pea i lea nganga whitalai o le atua na lava a fionga. Se i o tātou tatalo. O le malama e o le tae ao se i o ina ua popongi nei le pongi sa ma ufi mai le pō. Pe mātou te pese i le whaafitai se i o lava ina whaasifo lo mātou wola i le tuunga mau. E le ai a se isi mea e whea ngai ma i mātou e te tau ma tā ala whea unga o na avatu i a te oe. Paulava lea o le i uleo. Ta mae. Whamalo whaafitai. Wai umanuia lava sina ese o le nei aso. Se ia tini tau mai lava i le whaamoe moe o le polokalama whaapatoa lau o fiso whaasara lau i le nei afiafi e pei ona e mai moa ma si le whanga i aita ma. O le whaafitai e fo i atu. A wasa mātou wau ese o le tangata malana. Pei ta iwa vea i mātou to iti nei. E whai lea ma mau whaailonga. O lo o manuia lo watunu whaafafonga. Ai maise o le nei porokalama ma le au nanga a lau li tio whaasana. Mātou te tau ma whai lava ina ia avea i mātou umamani mea whai ngā luenga e ao ngā pe a tusa ma lo fina ngalo. Ua mātou wana ua i atu o e awa le tamae. Liu alofa mai au fafonga alofa matalia la mātou whaafitai wha le a uau. Tala masine i ailo ua lofa ua le mawhai lava o na mātou fua ina i se mea o le ola nei. Whaafitai ona o le ola. Whaafitai ona o le mawhau. Whaafitai ona o lo wanganga. Whaafitai ona o au a fionga. I le male mātou whaafitai tū pito, ona o lo soi fua pa ia lava. Na e toi ofo ina mai lava e oe lava. Ina ia lavea i mātou o lau whanau ngasala. Tamae, whaamalo whaafitai. Wa mātou o le atu ma le anganga whaamaulalo. O i mātou lava o le whanau o le ila ma le pōna. O la mātou tāpua inga fo i alo atu nuu. Faiai lau o una whaatau waa. Ma le anga sala i o luma masui o i mātou.
ua na o se ifonga lava e whaia pea ma le pō nā i o lunga. A o la mātou ai o i pe a tusa ma lo fina ngalo. Wha ma ngalo mai lo o tunu mai mātou uma. Mātou wala au la ua fiona o le wha moe moe ma le au ngau au te o le nei fiafi. Ua mātou no nofo nei lunga o le lau lau wha asana lau ma se tasi o lau whanau. O whanau o lo o tunu. Sa tu uta talo ai ma amatu i a te oela mātou wha au lolo ma au. Ua e tali. Sau se taimi o na fola sia lea i lau atunu, i lau atunu whaafafonga. Lau o le wha moe moe ua tini tau talulo ua lofa mafuta ma lo wanga le leia. A o la mātou wala au. Au li tia ina i mātou ma le polka lama o le fia finei e lo wanganga. A mātou tau tatala. Tau lava ina wha au ngā o mātou mutu ma o mātou leo. Ai ave fe au pea lau fia. O la mātou tatalo. Manuia sa moa malana whaafonga. Sa unia i mātou mo le aso ata e au malau fe au folo. A matalia le polo kalama i lo mafuta mai, ia i ufo i le vi inga e fo i alte oe. Ua ole me wala au i nei mea uma. Ono lo sua whapele i Jesu le li i mal mātou whaola. Amen. Mātou te o. Whaftai i lau fionga ti a kono i a sangala ia mo le taʻitaʻina foʻi o le tatou polokalama i se painga lotu pupu a matalia ai le tatou polokalama foʻi i lenei afiafi ia ai toe tapā lava ia lau fionga sangala ia ai se upu foʻi e whaawhiroa i atu ai i a Samoa ua pati mai foʻi nei afiafi. Mā lo whawhitai. Ia te utea le nganga maulalo ma le nganga whawhitai tele o te talia ai ma le loto wha maulalo le awanoa ia utu ina mai e lau whiunga i le teitai o le wha moe moe o le nei afiafi. Ia ua umalawa o na tu umatamanga le tūlanga o le polokalama whaanga solo o le fesili lava le au na whātau waa o ia ua manatu ai ia e whai ma au na fo ia au mai i le polokalama whaapitoa o le nei afiafi sau se taimi whaafonga Samoa whaafitai ia le atanu pele ua mua i matau tu sā se tātou whaapolo ma se tātou whaasang se i avea i le atua ala i loa e tau ave loutou soifua ma so mātou wola. Tātou te whaafitai i le atua. Ona o awa noa ma polokalama whaanga solo alona whinangalo teitai. E pei ona iei le fia finei. Sau se taimi sila mio ma mai moa le atunu ma whaafifonga. I le aungau au te pei ona o tau sila mai moa mai i le nofo inga o le nei e fiafi.
ai le avanoa ua tuuina mai i le taʻitaʻi ia e faiai loo leo faatauvaa e fai ma fofoga tau mamoli ia o le fioga i le faatonu ma le paia o le nofo a faasalalau ia o le tatou litio tautua si fofoga o le taeaofou ae maise foʻi la le polokalama faapitoa mo afiafi o stou nai toʻatasi ia e pei ona feagai ma le tuafine ia Maina Faiai pei ona o tatou iai le mea lea sa moae ia alo maia o le a tau mafai atu o le a se auaunaga ma se tautua o le afiafi nei matou mapu atu ia i lou titi faitama e ui magalo ai le amataga se i oo i lona iuga o le tatou faamoemoe mafuta ia o le upu faatalofa ma le faafeiloaʻi lea manuia lau faasausauga le atunuu Ia, whawhtai lava sa ngala. Ia, ai i a whaasosoro pia ia le tātou prokalama pia on tāpena i ne fiafi. Ia, mo le sila fia fo i o le tātou atunu. Ne ua tātou whaatasi ma se tasi o a fine o fo mai ia Eneti Tagaloa ia mo le tātou prokalama nei fiafi ia Manuia la temi nei asangala Manuia temi nei o le tuu le avanoa ia te ia se i whaalau i loa e fo'i ia lona suafa ia po aini o na mātua ia po fia fo'i le ala whanga o Samoa ia malmea na soifua ai ia le avanoa nei fo mai Whawhtai lava. Whaatala whātupa ia ma le malu o tātou atunuu o loo mafuta mai. O loo ingoa o Eneti Tagaloa. O umātua o le sunga tue ina ia Miss Bowena Tagaloa. Ma le whaletua ia Mareta Faiai Tagaloa. Ma o au na o whanau maulai nei i Long Beach, California. Ma e whai lava noa nei e whawhtai atu ai i le sunga i atu i la epa, le tamaitai fo ia Maina, ia. Ai me se fo i le sunga ti a kono ia sangala mo le nei ava no wha auro e tātou taltal noa ai. So, my name is Eneti Tagaloa, born and raised here in Long Beach, California, and I'm just so grateful for this opportunity to just, I guess, talk and get to know everyone. So thank you so much. ia sin tātou pese rana a whaamormore lau sunga whaatonu ia on mata au tautua na nei a fiafi ia le fionga al whaatonu ia masiona whatua ia o ai fo o le fionga ni ti a kono ia sa ngala manu ia whapea karisa malong ia ia ma o le a tautua mai Eneti Tagaloa, Dr. Eneti Tagaloa. A tautua ina o Samoa nei a fiafi. Ia o ala wahanga nei a fiafi. Manatua o le tātou polokalama o le fiafia. O si mele whaafonga. Yeah. Si panaking po maipian. Hey! Always have a fire, fia, no more fire.
se fulu minute e te ai le iwa i nei Long Beach, California, i le mea roa whautua le tātou ala leo nei o le si ufongo tai au fou. Ia, oa le o tau sila mai, ia, ua o tō tele atu mātou ia, ua nofo atu. Ia, o nei a fiafi, ia, o se whaatara noanga ma le tamaitai fō mai. Ia, o sa vali mai lava. Ia, e pele Manuia, Manuia no o whaatara noa ina ia fō mai. Ono o sokai skate, o le teine o lo unis, ia le fō mai. Ai, o sawa whapea, ele tauna o nofo, ai o le mimita rea te au. Nā laia o tau mawhai, ia maua le awanua le fō mai i le prokalama le Uila sa. Ia ai le tauna o whaatala noa ina i le afiafi nei. Ia a tonu o ala ia saunia e le ri. O le mawhauwhaua au whapea e le tatau. A le whiwa o whai atu whaatonu mai mau pena umana na trainer au IT se o laku IT ai se i sau whai aku whaatonu e whaatara noa fō mai. O sa vali mai. A le nofo atu ti a kono a pe o le aila ua uma. Ia o le ala o le a umalolo le leilava. Ia o le a alo le whionga ti a kono ia sa ngala whai tete manu. Whaatasi e fōi ma le sosoani mai a le tātou whaatonu e ui a ona o lai tala noa mai tua i tātou masini. Ia a lai lava i langona se ona si uleo. Ia ai a o lau tapuai. Lau tapuai. Ia, lau a whionga ti a kono. Whaftai mo le awanoa. Ia, Samoa, o leo lea whailo lima e whaima lima whaatalofa o le tātou o tunu. Le whionga i tamaitai fō mai. Tu mai lo au. Pea o na ufai atu le taimi o le tātou whainga lotu mo le taimi o le tātou whawhiloa inga le atunu ue. O tātou fuafuanga o mea whaiva vale. Nā polkalama whaata oto le atua i loto soifua masu tātou ololo. O le mea le nā e tauna o tātou tuli mataia a whai e whina ngano le atua i lea, ma lea, o le nālawa. Ina ua maua mai au i nei masango mai le whaatonu e ala fwoi whina ngano o te tai o polkalama le whiawhi nei. Sa o mana tua le anga o le tātou news na ave i nusina i le mai aso lava nei. Na tā ua ai le ausia e nei a whine. O le matatia. E le ngatala i le nā, le longo le ina o le tātou o tunu i le tawhiawhia. Ai le awhiawhi nei, e la mona le ngā maralo. Ina o tafa, ma ia senga se fina ngalo o le awhiawhi le tamaitai fōma. Yeso nā wanoa i le taimi mua. A o se tūlanga mua fo i lea i tutono no fisa whaasarara o si ufonga o le tai au fōu. Ua nofo i ai e se tasi o alo o le atunu. Ua ausia lea matatia, wha lea tamaisu sue e pei una ia ausia i le tūlanga o le fōma. O le awhiawhi nei la ma lea manoa ua aumuia, ia o lo i ngoa tau le lava o whaetete. O te tautala fo i mone whaetete. Aua, o te iloa. Ia, o le tamaitai fōma, e lua na ngangana pe sili e tofo ia na ngangana e wha matala i nā i le ausia o le matati. Au na tuneti. Ia, a tala noa tu lava i le ngangana o ausia e le sui o le fiafi le nei e whatala no ina lau whio ma tamaitai fōma. Nanu a oe. Nanu oe whasa moa vai oe tu langa o maenga e te manino ai ma mana lama. Ia,
ai le o tu ia i whaafonga o le atunu. I nisi tu langa o le ngangana whaapirtania. E whaamana na māti iai. Neti. Whai mai lo enti. Langona ana fia whale ainga na. A o lo langona fia. O le fia ang whaasa moa o le atunu ure na. Le anga i le au sia fantasi umai o tau tupu langa le atunu. Le level lea. Le stepu lea. Mane matanti a lea. Neti, fia lo atunu. Whaafonga matapua i mai. O tamali i mawhai launga. Tamama tina mātua. O mātua. Se ia o lava i whanau. Ai le ngatailia, neti, o lo tama. O le whaitau langa le atua. O lo whaafonga fo i nale o whainga le matofi. A o le mele o te fia siri mua i lawa. Neti se whai sautala. Se whai a sautala. A o e tupu ai to tomu o sio a inga o oe malalotama malalotina. O lea se whaamoe lawa sa e mawhau iai. E te o iai ma e tau mwhai iai. E pei ona iai le tūlanga o iai ni. Se whai sau whaamtaranga a whaafonga le tunu. So I think e laki lawa I lo ulawa ia a inga. O le lotu amala onga. Pe o meanga e luanga whamalosi mai o mātua. Mai te no te titi ai. Ele anga ba o sports I Tagaloa. So ele o le aonga male lotu ia lo ia o langa. Ia e tupu mai o tua ngane la I tia o e kaunga ba ele I Tagaloa. Ma ele le la ta alo. So e korula mea e bise la ua. O le lotu ia o mea sports ia male aonga. So I think that was the biggest thing for me. My focus was always church and school. And it helped that I was good at school. But I think even I leo be live vai lo wa o malosi o leo tamam tina I laonga. Tam Faiai o e tu le mato e Faiai ele fisingia pe o polisi. You know, ele fisingia pe au mato I le lavonga. So I think o me ngai pe o te lea I suswani a I lo tupu ai. So, yeah, ma le lotu. Church is so important. And I think initially when you go to church, it can be like growing up, it started off, you're just going on life, but eventually the faith sits in and you make it your own. So that was the biggest blessing of my upbringing, was church. So o au le matua, e tolu amato, o au, o lolo tuangane tasi tausanga vai maua, ia martuangane leititi es fulu tausanga vai maua. O au e matua, o au atele, I tele for ya nieces and nephews a lotina, e o mai ngofo e ngofa kasi mako, so ko ke le amako, but e tolu afana o matua. Maptai lo vi wanti mete fo ma le o manino o le o matua
Lua mea sa e tā ua ili siri mua mua lawa Eneti. Whata ua ina i lo ola tau whai mo lo ola tupu ai. O le lotu. Ma le ao. O le asau te taini o na o le o se fesili li tūlanga whale o. Ai o sasi tu tā ua lawa i whaafonga le tunu e peo na e tā ua ni Eneti. E iai li tā ua o le lotu mai le ao o ngam le whaafai le tamana i o mātua i ate oe. E le iso mana tu ho le e ese mai le tūlanga le o e alo i le ao. E le iso mana tu o alo tina o le whalitu o le whiwhi au. O lo to mau le whiwhi au. E le iso whaana uno fole e se teimi e le awhina ngano le tua e tuputua e mo le ola o afo ini. E iso whaama i moe whape fia vea oe ma whalitua ma tina o ngā nuenga. I li tu tau i le lotu i le tau e uso i fua tuputua e. No sound like echo famulmone la sua fatto se vai mai foi si tato pese se kau se ki le tato leore e sina echo like titi fa If she brings you happiness, and I wish you all the best, it's your happiness that matters most of all. But
le malola parang sa ia se kau sikia kua ia testa kako leo po wale mai ilau whaafonga Samoa tato ia rena komini mai whaftai komini mai whamelai eko no sound ia oro tau sue po rea tonu le mafuanga ia ai marula le onsa Ya, te tono le ua o tanto por la mafata te no mi se foi o le fa fonga anga le tanto tunu tanto malo fa pito te mai te forma ya Eneti Tagaloa ile a fi o le ngata nei le ta si Eneti I lota li mai vai ngai lua ia sa o sini ai oe o le tu tau I le a onga ma le lotu o le nasa o fisilia tu ai I lau whiunga te mai te fōmai. O le anga se mea ua ewe manatu ai pe o no fisilia tu. E se la ngona I atu e lo tutupu ai na ua ewa ai o lo tina o le whatu o le whiau. Ta ua fo I o lana nuenga whea ngai ma le lotu. Ta ina o ne kālesia o le o ina o whanau a le kālesia I tūlanga whapena. O le aso sausaunanga. E te li manatu I le natu langa. Mai vaenga I lua e peo ne saunga I o laua onga ia ma le lotu. Mora whaafonga le tunu na whiunga te mai te whonga. Ele ai so manatu talu whapale tua. I think o mafuanga, lo te ola mai ai I le ainga leo le ainga le whiwhiau. So e lo lea au le whainga tāu nganga luenga. Le ngata I le sunga whiwhiau, but o le ngana luenga fo I whale tua. So e le mamai au le nā fo I tofi. Ma o loo lava manatu e le o lo tofi na. But a no fulamba fo whau iai, e mawhai fo I ana a velo fo mai, e a ngā mo lotu e whai ma fo I taulanga mu mo le atua. So e pe o lo manatu na, ma o te le lolfina ngalo le atua. But yeah, I think Lau whiunga te mai te whomai. Au ta ia I le vai sua lea o lau tari fwoi tau ma lau saunga o whaafonga le tu. Mātanga o fie. Lea ua e saunga. E se mai I lo manatu le tūranga o siu tina o le whare tua o le whaiwhi au ma le whateita ia pēr oe o le umu tua la ua le tūranga lea. A ua e whiwhi o le whomai. Lea e te tāua. O le whomai. O le isi lea tari tō nunga o ia te oe o lau tau tua lava lea I lea tua. I lana mea lofa mo. Ia au atangata. O sa o lea lau whiunga te mai te whomai. Whaafitai. Manino I lau whaafonga anga le tu. E whaamoe moe o lea whina. Ua le o le tūlanga o le ngā lea tua. Ua manatu o le tau mawhainga. O le asau se taimi manino o le tūlanga o lana abunanga. Lea ua tini lau o le whaamoe moe. A olo na whina ngalo. Whai mai le sao no ngata mai te whoma. O lana whoma. O lona wala au fo I lea mai lea tua. O le wala au wha lea tua I whiwhi ei o ia a vea mata mai te wha toa whoma I o lea tua o Samoa. Eneti. E le lei pe o na manino o lea tua. E whai au na pa isi nā o Samoa ngā lau whiunga te mai te whoma I lo tūlanga o ina mai lea matanga se I o mai I le taimini. Wa ua o tātou I loa, lewa o ngā te itasi me ia o ngā maulalo se I pa ia polisi o English te. E mwhai au na e Samoa I vai sua le me whāloa. So I America e a Makalala Elementary e li tausanga Elementary o noa o ngā I Fremont I Long Beach I middle school o le pasenga o ongo le valu I California e tolu tausanga high school wha tausanga noa o ngā Poly Long Beach Poly High School
I loa le high school, e whātausanga e mo e bachelor's. O le whainga la o le medical school application. E whainga major e so se major lava. Wa o la le exercise science, but e whainga e laku major le art, major le le communications. Bawal me e also bachelor's degree e whala tausanga bachelor's. Yeah, ma o le medical school e wha fo tausanga. Bisi wha mai lua fe luasfulu. E sa 5 tausanga so tasi tausanga penga break a iau. O na la ole wha mai. So 5 tausanga no whai medical school. And then ole isi loa la asanga lea tamu whai atuai ole residency. And which is kind of like a training. So you're practicing, you are a doctor, but it's more like a training. So if wala tausanga on a training, a lot specialty. Yeah, wang halo la nga kaupe fia kausanga la. But it's a lot. After high school, it's at least 8 years, at least 8. Ale kaulia la residency. My is for tausanga residency depending on your specialty. A surgery it's a tausanga. So afialo e surgery, ile surgery, e 5 tausanga residency. So yeah. Now, after get money out, now someone I love you to take for my like Titi tausanga o le ola o ina. Ia o tato malama foi o le ola o ina wa Manuia Maina. Nanga tama o I le malole a foi taupi ia o me lola ia le Faiai le tolo o le o I primary school foi le. Ia o ma o Maina le tau le o le ia o ile o ia le va le tau sanga ia o tina e o tofina ia Maina Faiai. Ia ai pe o le ai au malama tato fatasa nonga le o feo mata mai tai fo mai. I nei atau sanga I tele sa hau tau wina I ma lui tau wina I lo whangai ngoe. I se teini ta e langona I nai ua tau langona I ato le whasolo muria sui seisi kōpo seisi whangai ngoe o lo tau whai. I seisi I tu ai ngā mea se mai fōma. Yeah. So it's actually lava le suenga benga whainga tā lava ia o ngā pasi. And so ol vai temi fo ina besa ia I mawhawhanga e sui so career. And so I think o lisinga kemi pe o whawai vai lava lo loto. And then o kaimila ngā e ka hawa ia hinga. Ma wo ia a rese fo e ka le si o lo tapua mai. Because it be o talo sanga ma tapua ia tangata pe o pinga whamalo si mai ia te au. But I think one of the biggest, hardest moments was I was really struggling with the test. So that was a big obstacle o le aonga, the actual material and sitting for the tests. And then I think ia ulava ia e ala o it be a struggle o le doubt, self-doubt. That's kind of my cross that I bear. There's a lot of times that I question myself. And then you just kind of push through. Uila vaina, ma o lelele a onga o pasia ia suenga. But even through that, it be a struggle o le meanga. Am I doing well? Do I know enough? So, yeah. After tau mai le tūlanga o o sia o le mtati ma tūlanga o iei nei le level o iei nei ma o leo o whananga o mai le tu e leo le mutanga leo lo whangai mai e ui o no leo e au sia lisi matati ma lisi tūlanga maulu a o lo iei pea le whaitu toa ma tala pea I lo whinanga e wha a wau ai pea le tūlanga wha leo a onga a o le sili I le tu ai ngā fō mai lea, ua e au sia I le teimi nei. E whai ana whai sina au whamitalanga I le tūlanga o tonga whitinga o tangata soifua whea ngai ma tūlanga o mea tau mai. O le a tono lava le vaenga o le tangata soifua e a whia I mai ma tūlanga o soifua ngā malo, soifua malo loina. E a ngā waa I ai ma whapitoa I ai
loa tamai ma lo tomai whaafo mai mo whaelonga o ausia nei. So a little specialty ole obstetrics and gynecology fa bu'u OBGYN ma ole specialty nga e whea ngai ma whawhine. So e kele la ale specialty la lea. So one of the things that I'm a OBGYN and we deal with women's health. And so a lot of people focused on the obstetrics part ole so these women that are, so the OB part is giving birth, anything about pregnancy, and then the GYN part is anything with female reproduction. So women should have their yearly annual checkup, and that's something that if I would be doing that. And there's so many things, female reproductive cancer, that's within my specialty as well. Infertility issues, so people who struggle to get pregnant, that's also within my field. So there's a lot within this field of OBGYN, but it focuses on women's health. After ia na o whaafonga tātou tunu, inisi vaenga o le saunanga le tamatei fo Eneti. Ole ase tūnanga I loura ngona, na o ia te oe ina ua mae, ane le isi vaenga lea o lo whaamue moe. Le ase la ngona na ia te oe, la ngona fia, ia pōle la ngona fo le o, mesi lea o kaulo whaamue moe, o la ngona le vai. Ole ase la ngona ia te oe lea fine, vātula o whiunga tamatei fo mai. Yeah, o mea umanga o fia, vai. Yeah, male fefe risi mea. I think that's something that people don't really talk about, but you get scared because you realize you're gonna be this point person for people. So I think that's a very real emotion that I struggled with. Malo whaftai. I to tono o lo inga neti. E ei se isi o lo inga e se mai ia te oe e fo mai. Yeah, so ole to fine tama e fo mai, she's a podiatrist for my vai inge Lakewood. Yeah, male tama lo tina for my nifo dentist. And then e fo ilang tau songa I tutu Uila e fo mai fo. So we have a few. Ia rena, o whaafonga le tunu o lona winga o le whiunga le tamitei fo mai. Ia e tupunga mai lava I tutono le a inga fo mai fo. Pe ia o tātou, e fo I whai whea au, tōlanga o leo, pe minsta, pe whai. E ia e na mua I malai. Na lara leo o whaafonga manino le tunu usānga le whiunga tamitei fo mai. E le o ia le tangata mua o lona a inga. E ia isi tangata o na tūpu anga. Ia na ua I mua I manai le tūlanga whaafoma. Whaafitai na ti mo le tūlo lava le tūlanga o tātou whesili e peo nā matu ai manino fo. O le whaafonga mai nisi o tātou o tunu. Ia mau mai pēr e tau vai ma lava papale mai. E pēa o na whai atu. O le fia na sili. Ua tafa se fina ngalo o te mai te whau mai. E fia mai I le tātou porokalama I le so. O ngā tau fo I lea tau Faiai whesili a le tātou o tunu ina ia manino ma malama I le tūlanga o se tari foi tau mai o le awhine. Lea ngau lale ua lea I le matangi I le tala ave. I le ausia I le nei alo o le tunu. O le nei tūlanga anga ngata mo le whai mofia o na ausia. Melea, fo atu I le whiunga I le whatono mo tātou. Ia pes tātou pese fo I e vai. Ia o ta pena nisi whesili o le tātou porkalama. Ia mi se fo I o le taitai o le tātou whaamai le so whaafitai I lo whiunga tamatei fo mai. Le vai? Taro pāturi I lato umalawa lewa mafuta mai I le tātou prokalama ma lo whaafitai lava le mafuta mai. Your girl has it right here. You know what it is? Yeah. Coming straight from down under. Come on now, Pete. Let's show 'em how it's done. Just don't know
what are other obstacles? How do you win those? From who? From where? From your educational, from your parents, from them having to anyone can go through problems. What if you overcome? As a young girl, listen to your mother. No. Know that your church, all of your family, feel that they were praying for you. Tell me one more thing. Tell me why. Oh, baby, why you left me behind and broke this heart of mine. I don't know what to do when it comes to you. Never really understand hardships occur in relationships like sinking ships. I used to be dismissive, oblivious, pessimistic to the facts of how far I slipped. But always know that love is blind. That you and me can never be intertwined. Now I'm sitting here reminiscing, it's just a memory. You left me behind and broke this heart of mine. Don't know what to do when it comes to you, babe. Oh, it's so hard since we've been apart. I keep on holding on. I know it's for real. I wish time stays still. Keep on holding on. I know it's for real. I wish time stays still. I know it's for real. I wish time stays still. Yeah, yoi, se wa ka fo pese wa ka siva fo mo fia ya malo la no sai ta to mafuta ye mea leo te le ta to mafuta o ke le lo se sa o mafuta sa ngala ala mafuta le wila sa o le ia e ti mo e se me fale tau ko mingi mai ai se fala vela me wa nu e mai ia e ku ai ala ko ia le foi la o ki sa o foi i fai ngasi vai le fai le fo fai mai
Kakiko mai sa. Ia, malo whawhitai rawa le tato o mafuta le sosoani mai le tato prokalama. Ia, ai tu lau sunga whaawa pia ia tato whatanoanga. Taftai, te taritonu e leo toi tele ni fesili nalo sui halauia i nei tūlanga o le whatalanoa ina o le awhine. Ua mai anisi o fesili tāua. Neti, lau whionga le tamitai fōmai. O le ase lui e mawhai ona e whaamatalaina mo le age. Ma le tausanga o oe lau au ngā tūpulanga. O le ase lui e mawhai ona e avea au whaafonga ma i rei le atunu. Me se foi o alo ma whanau o le atunu e whaapei o oe. O le asa lui e ave i le tūlanga le ua e au sia i lo tau whai. So, o le liulia onga, discipline. I think with my obstacles, you know, my struggles with studying, what really pushed me through was discipline. Ki nganga le fia ala I lunga e whai mea anga la e whaia. You know, you do it without, even when you don't feel like it, you still do what you need to do. And I think o le luinga, you can take it anywhere. Yayalo loto, but then, you know, just that discipline, you just got to get it done. And I think that's a skill e ka ua I so se career lava. You know, so lo tungane like titi lava if you ngā a music producer. And even ile ngā fo I career, I ngā luenga, it's a lava mele discipline. So I think for the younger generation, discipline is really, really important. Yeah, Malaysi for Louis for their life really is what's the talo? You have to have a prayer life. I've never prayed as much as I have in the past 5 years. So that was the most praying, the most worship life I had, and it makes a difference. So I don't know be say I lo lava ia ba ai o tamaiti lo ia tupulanga be wo leto lotu. And for me that's really sad because that was where I got a lot of the skills that I used in life. So, you know, e o foi mele ole o lotu tamaiti. Kele your skills mo I lotu tamaiti. Not only are you memorizing, you learn basic stage presence, and then even just the practice, that's discipline too. Every week, you know, those are skills that you can take to your job, you can take to school. So yeah, I think those are the two big things: discipline, yeah, malit salo. No whaafitai. Le lui le nā, tama whanau o le atunu. Le nui le nā o ta oto atu. Whaafonga I le mau o le tamaitei fōma. E ui lava I na tele tūrunanga e noa ti ai le awa onga ma le tamu whainga. O lo iai le wha maoni o lona loto I lana ko. Po o lana whetu o lo tamu whai e tūri loa. Lea la ua manino I anteia. E iai le whisota inga o lana lotu ma lona taritomunga o ia o le kerisiano. Ma lona tamu whai whaatamititi a onga. Leo tau toatu le lui al tamaitei fōma. A o whaafofonga iai alo ma whanau o tamatai ma ali. I le tūlanga wa ausia Eneti. O ala nana ia ausia ai lea matatia. Pei o nou tau whaafonga maea iai le nei fiafi. Ma iai tari tonunga, ta ausia. Ia le ngata o Eneti, ai whaapea inisi alo ma whanau. Ia o la tau whaafofonga ina le whaataratara noanga mata no fia. Ma le fionga I tamaitai fōmai I le leitai. Toi tasi ala ofisiri, pe toi rua ofisiri, e umaro ofisiri nai lua. Ia on tua tula leo le awa noa I le whaatona. A e mō le tātou o whaafonga. Se kau onsa I mai. Lea I o le tātou porokalama e fia. E ofo I la uia porokalama o le nā. Ai a oa I le tātou fia.
e le mawhaina ave se ai lo tātou whanau lava ia tā ina pia tātou i le mai anga tonu o le tātou whanau e pe ona iele whiawhinei. Me lea, toi lua ni au sili ia on tua tulole o lea manoa i ta mawhatou. Matou mafuta fo i nei mawhatua o sunga i toina, ia tā ua fo, lea fo ua mai ia lona fina ngalo, ia o le nā, i le mole titi whai tama e alu lava le awhawhine po le antali e turi loa lava whawhitai. Me lea, atu tatou pese lea, ai tatou foi. Toi foi mai lea, ai atu tatou sile lua, ai a ere tu watu le sungan whaton. Whawhitai lo whiunga tamite fuma. Ia, e tau alunga an tala noanga mar fuma. Tā se pese sa moa, sa ale whiunga tamite fuma. Ia, ai uli le tiakon. Ia, ona uma e fo lea o lo wa manoa I lunga o le nufo ana whatanga I nai ia o le tai o tau samanga mai whaala. Talking about struggling. Why? That means struggle like that. What? Carissa? Last question for her? Malolo sai ua 5 minute e te ai leiva. Nei I Long Beach, California. Ia o e mafuta mai le tatou prokalama.
Ia, tu atu fo ila manoa whaawa pia le tatou whaatanoanga. Malo, tai lu le tai le tato tu kama le fifine. Ia le pe una tau i mama. Ia toi lua fisi. Ai la fa tu lo sini mo mo. Tu le ama no le fantom. Ia ato mo e soswana. Nisi mai no me au ni fa. Pula pe ia no au tato. Ia ona o fa ina ia se fo ia wa ia tato ma lo fa to o te tu. Net o te tato mo wa le no fa sa mo fa pe no wa ia fa mi na ia ai o la fa lo no fa sa mo o le o mani na e fa na fa fo ni tu ro la o fio ma ti te fo ma ai se ta mo le te pi ia o wa ni na lo ia te o la lo man le o lo ngana na le si lo ia e le lo man ma tu langa o le mata ti o e si o le fo ma i tu la fa to mo ti na pe no sa fia te le o lo tu fa fe ni ti pe a ti wa lo to fai fa fo ma i we fa fo ma le na to ta lu tu i la fa pe na fo ya ta tu si fo sa mo o le ko mo na pa ya fo ma so e se vai le me su e mai ka ko fo ma e su e mai sai su e mai isi atu mo o mai fa pitoa. E i so na tu i le romana i pe a fai ame ave lao le fa moe moe ma lo tau fai ne ti. Ai ti ua wala o bia mai o le malo o tutu i la foi. O sa moe sa e, po ma sa moe sifo. E a vatu fa pitoa o e fai mfo ma fa pitoa ti nai tatu ti. E i se fai tau ma lau fio ma te fo ma i te fia o ma mo tatu tangata i tatu fasima. Samo. Yeah, o le tani lava o le hioi. So the residency aia ka wang wha umai I. Nga umala ia, then you get your license. But e pe o lo lava ia, mana o na, o so e fo isa mua e fai so hao ngā mo le atu. So tu le atu. So I think that's always been a goal of mine. You know, po tutuila po sifo. Olo lava here, that's my ultimate dream, is to be able to go back and provide. Yeah, so yeah, if I go feel like tali oli yo. Tali ele tama fana mon o le sama mon. Ia o le amanoni, tu ina tu le sunga ile, ia ai le fai wina I la ofisini muli ia ma fai atu e fo se tala tato pro kalama. Ia ai le tu ua te tai o tato fa Manuia. So lau fio mai faton. Eneti, fia university na e angai. Sa ili e fai mai. So it's on. E loa university no wa o ngai mole undergrad. Tasi lalo tau sanga mo wa o ngai Drexel University I Philadelphia, Pennsylvania, so on the East Coast. Tolu tau sanga I Seattle Pacific University. Ja, Male University la Ross University Mole Medical School. Nea nili matua tau sanga iti. Nea nili matua oi. Nea nili matua. Ele kau yeah, matua. It's all school. Ato tau sanga nilo all school. Yeah, mane. Na Eneti tana kongo aso. Na eta ua le meo le struggle. Ese o le ha le area o lo suifua na amatai o na ngai o I le struggle. So remember one struggle like ole aonga, and I think it's just because they do a lot of information. Ke le yo le the amount of knowledge you have to know in a short period of time. So you learn about the whole heart, everything, the medicine for the heart, all of the anatomy, all of the different cancers. You learn about that in about a month, if not less. So I think it's just a lot of information was the one struggle. And then the second struggle, it's just kind of like imposter syndrome. And I think on me whenga ka imposter syndrome lang ele ko ke ka ko aku o ke ba ai ko ai I le aonga. So be longonga nga oa
And so I also really, yeah. So you were homesick? Yeah, I was a little homesick, yeah. And then I come home and I don't want to be homesick anymore. Right. Besides your mom and dad, Eneti, who else? If so, Yeah, it's another lot too. Because laki la ngau lotu ile lotu Samoa. So fa Samoa o mamea o le lotu foi pe no o masani e whengo wheau. Ta ingo sua o isi mea ngā le atunu e pe e le seisi awa noa e ilo ai. Wa te leo ai ngā o lai Samoa la. So atupu mai whaalawe lawe e le au waia ia o te le ilo ai fo I mata e mai ilo ai ia mea atunu. So church. Manuia, you mentioned before you don't want to follow your mom's footsteps as a whare. And what happened? In the future, you never know. I end up by a no future. Are you single still? I plead the fifth. But no, e sa le lava le sunga e le loa lava ala le li e le loa lava out. So I would be open to it if that's where God leads me. But I think that's a really big calling. And from my own life, I've seen it, how important church is in the ministry. So I don't want people to take that lightly, and I don't. So I wouldn't go there. As 32 years old. 30, no, not 32. 30. Oh, 30. Just 30. Man, you a young girl. Yeah. Whapea nei la Eneti. Whangasolo pea le tātou Tagaloa. Most of your listeners right now are parents. So what I leaso tala e ave I mātua whanongo mai e ta pena I o ratua. I think support. Whatever your kid wants to do. I think kids know from a pretty early age. But parents know their kids. So you see from a young age, your daughter and so you raise her to be a leader. You groom her towards a path where she can be a motivational speaker, where she can talk on whatever platform. So I think supporting your kids. So first of all, pay attention to them so you can see what to support them in. And then pray. Oh man, prayer is, I probably sound like a broken record, but even if your kids don't pray, you need to cover them in prayer. And then I think the third thing parents can do is ask questions. So I've seen a lot of parents appointments and they don't ask enough questions. They have questions that they never brought to the doctor. So I think every doctor is open to you asking questions and for you asking more information. The good ones will whatever it is, like if so ask the questions. Someone have a lot of questions, so I think you guys will keep doctors on their toes, and it's so important. So those three things. Medical I PhD or le tau whakaspai. E isif so swani feso ta ingo vai ngai e lua I lau sailinga.
Yeah. So they've done studies. For mai it's a talo mulato mai. Yeah, for mai it's a talo mulato mai. And so they found these studies. Yeah, there's a few. So it supports that prayer and meditation is what the other people call it. So these studies support that prayer and meditation help with healing. So it's something I definitely want to do. They don't necessarily tell the patients that they'll pray before them, but or about them. But I think that's something I would want to practice for sure. Wa matala practical July 1st. July 1st. Oh, fairly near Eneti. Bakersfield, California, so Central California. How far from here for those people that don't know this is? 2 hours. We take Medi-Cal, no insurance, so make your way over there. Are you gonna stay in or because of more for you? I think I definitely want to come down. So I'm a wala no so for me Long Beach, yeah. Be fatali for ile malo sa mo vidi mai. Anyway, saya no tela telo. Manuia. Wala au Maina sa mo tutas ia linu for ile pitu si utama. Ai sa ule pe ile tarafena e te anga. Yeah. So residency, for those who don't know, you don't get paid too much. So it's kind of like prep for that. So I'm working at a county hospital. Residency training also has sort of like a lower pay. So I don't think the pay is too important to me. Olha se saulo tinai lo so ifuatam. Pessoas lá não tinham ele instructor pe querem fucking out não tinha Get fucking out. No, I think laki lava mato o motuangani. Thank you. Ile yayole matua e no fai. Because on today long not going on faiole big mako drop mako but also swangi me oma. Yeah, my favorite Samantha. So I think there's something to be said about moms, first of all, and then stay-at-home moms. I think it's the most important job. But so I kind of struggle a little bit with how I'm gonna balance career and work life because my mom did such a good job. Yeah. So. But you your grandma. And I heard today the Maina no grandma ilamanga. What's up? Yeah. Silomatua. And they for nano lomatua, but yeah. If I saw more silomatua. You see, Faiai so swami. Ile mausa more levis matua le loa ngana. Ai, io o le na to fa na fa tasia le. Na so swami matua e fa fon mai. Ile ta pena ina o rato walo mara e ui no le fa na nau America. Na so swami mu rato ina e fa tu. Once I le loa ngana ta. Ile to no. Na so tana mu rato fa mu. I think on the environment it sounded to how it is pulanga le ngano. Mani. Ale fata how la so le la yo sa mo e au nai mo ma tuo o le tula folo la vai ma so fale e sa ngangu fale. Fa sa mo fale ya fa ngangu be au le au. But ole me fo pe o Faiai Tamini o aonga e va senga fasa mo ele ngana sa mo e lalo uo e fa mai e alunga ia lunga le there's like a Facebook page so e lava awala e faena fa le fasa mo ma o ale le ngana sa mo so I think yeah there's so talanga E ti wani mea o lo langa fui e te le to firmantu e ma fai foi on e abe so so ani tu pulanga
mea na e go through mai. E mawhai na whai mawhare a onga I isi ta maiti o lo tau whai. E whiso soani lo rato o lo tau whai. Mea o te le toi whia manatua. Ioe, e hare tu ngā me te re toi whia o iai, e te re whia toi whia wa ai iai, ai ma whai fo ina whai ma me strako lai isi ta maiti. O whare a onga la e au mai ia te oe for them. I think to get out here, there's a lot of things going on here, it is with human too. But you get to a point where you realize there are now struggles along. Yes. So you, Yes. I don't want to take back any of my struggles. I think it's made me who I am. And there's nobody live without struggle. Without Yeah, no one lives problems, without struggle. yeah. But I think the biggest thing that helped me was Tagaloa. And you just gotta push through. So it always had me like, Faiai, you wanna give up. Maybe you have thoughts of, ending things. I think the biggest thing that comes in play is faith, and then just pushing through. And because it gets better. Mahalo, Eneti, ia, tui watu bungo to roka. Alo te, me whatu. Maina, ono o sionis, aia ta ua. Ele ia vea ia le tūranga o ausia e sionis mea e toi langa I nai, ia o tau whai e toi aro e toi tau whai, ia tūranga whawha mai o. Ua tūranga whawha mai fusfusina, Maina. Ia, tai, ia. O le tūranga e pei o Samoa I le whanton. Ua kawa fo I e le taimi o whesili ma tūranga uman Samoa I le whanton. Nisi nga ma e ngofsi sa pāmai mo I e ofi o tamita I fuma I whaimui ki atu. Ai, I tawhatiwhane awa o ofi o tamita I fuma. Ia, le mamanu o le tunu whāwhonga. Te tomu o le ua uma o na ausia le maenga tele a le whanau nau tātou. Se au mai I le awhine mai atu le whiunga te mei tai fō mai. Le whanau nau ta inga o loo iai mo le whamai moi. Mai le tūlanga sa whaala veina I no tau whai mai, ma mea sa koutua I o ringa I tūlanga o tomo le ainga, o tomo le lotu, vā matamata, I misi o ranao, le o manino. Le atunu, ia, o le lui le nā mo tau atu. Whiunga tamita I fōma. Eneti. O le aso tala, wai maninoa, o uman whaila whaftai. Uman whai whaftai I siotama, ma siotina. Ai le angai o ngā ko lau whaftai e whai I lunga I whafoma le atu. Se I atoa tino I le whamai moile, o lo whafoma mai le atu, e ui ina e whanau I le ele tau parani. Ai se le tā ua o lo ngā whatami titi Samoa. I vai no. Si whawawhonga na le atu, whai lau whaftai I lo mātua. E tu sai ma le tūranga, sāo tō strako whatasia, ona o whamai moi. Lo wala no le tamati whonga. So whaftai o mātua. A'o no ole nei, no whanau I nei. Ai, I lo tuputupu ae, e pei whamatala mai o mātua I le ola I mai Samoa. And a whesiri mai kāka, o whe mea ngai ola mai, o ai oi, o lo tāri lava o hao Samoa. E pei o ke ika pea whame kāka o hao kāka, Amerika. And so, I think the biggest thing if I've got that identity. O a ole te Samoa, e ui ole nei, e moli te rea e whaftai o mātua. Ole la nau ia o I loa, o a ole tamaitai mai Samoa. Ma, ele o a se, I'm not from here.
even though I am, they always ingrained in me that pride in being Samoan, and everything in my life is about Samoa. Who I am, all of my values, it comes from being Samoan. So thank you to my parents, but thank you mostly to our country, because of what you are, that has made me who I am. So that's that. Nalo, maftai. Ia, lea te ua whaafonga. E ala la wau na tui matanga au tūna ngau mai o tātou māla malama le lei. E whaafitai wa vea le nei o una ma le nei a whine. Ia o se tai au fōko i lana lea, i lana au ngā tōpuranga. Ia au whaafonga i lana porokalama i lea whiawhinei mana tautinonga mana lui tau ua au mai. Lea lawa o tō whaafonga. E tau a lunga la mana mea uma. I le whaangaloina i lona loto, le whatu o tia ai o na mātua, i lona tautinga. Lona tautinga. O lona wina, e le pong sā le fōmai nei, i le upo fo le ale tusi, o le awa i mātua. Whaalewa i nai so i fua, anet, māno, whaafitai. Ia, le nā, le atu upe le whaafonga mai fo le sunga i toina, mori whaafitai tele, suma i toina ma whitua meise o ainga o tamitai fōmai nei, o tō umalama e tau ainga i fōmai nei. O le tātou tāu rama whai whaatasi lawa nei i ruma o le atua, ona sao. I le mea nofa o whaeaina e a fua i le whalea onga mai i nā. Lau suma i toina ma whitua e meise o ainga ia o le tamitai fōmai nei. Mā no tāpua, whaafitai le whaafai le tama. Te le se awa onga, ia o se tala manino fo le awhai maluki, e le ngata o mātua o whanau, maru tātou atunu a toa lapa. Le isia mea tā ua i le awhini, seiva ai i lona whaamai mai. E Uila ma o lea i nei, ua nofo le loto a Eneti i lona atunu. E fia o ngā mo o e le atunu. Le mea lea, lau suma i whawhenga, lau suma i toina ma whitua, ia o le whawhetai le nā le tū. Malato i si whonga o le tai au fōu, ma le whiunga i whatou, i le nei e whiawhi, ona o le whaawa no ina o le taimi o le whiunga te matai fōu maa. Le alawa o matos fūro tau sama, ai fōringa mai le whaafonga le atunu, o loo i la wifo lava o le whaamamu o lau o te inga whaamatua. Me le i titi e le manga whaafitai o mātua Samoa uma i lau sume i toina ma whitua. Ona o le nei ngaru e matele. Wa o ina i Samoa tō pulama e maise o mātua. Mō tae au ma i elua. Lau whiunga i tamate fōma. Ai le i tu ua le mea nei ma fo le teimi o whaatakatara noama. E le i titi le manga whaafitai. Le whaawa no ina o lo teimi. Whaafitai. Whawhetai ona o rolau o lunga beasio o tunu ue pele i atu ai. E pei ule lia ma noa whaaua ua e au mia i porokalama si whonga tai au whonga le whiawhi. Wafo i tūlanga o au sia nei a mātou whisiri māro rosi e le au sia e lau ngana whasanoa. Ia le ala o manino e whaafonga o tātou o tunu i mea lofa le atua o fō ina i atu ai. O le tatano o le tunu i a lofongia oi. O whanua noe ma le umanai ma le nau mati o lo roto e te fia o ngā mo lau Samoa e pele i lo whatu. Lai le atua. Tau ia ina ia no lei le atua le o whiuma tamate fōma ia veo au. Ia veo lo mawhu whanu. Ia veo lo mea lofa. E whai maari whaora la vea. Mō tangata soifua o leo lo ni tūlanga whai tā e peo na iei soifua maro lo ina. Ma roto mai u au sia. O le mātou tala o le afo i atu i uta. Alofonia e le atua, whaama e moe o lau whiunga tamate fōma. O le a le teimi e whimaro i le atua e whahei uai, a wafo i nisi levo au sia, tupe ia i le atua. Au lau ngā rosi, lau lau whingau, o fu le arofa tele i mātua. Ia i muia fo ia sio eti, ia o lo mātua o ngā lue nei, ia nā fuai le whaitutoa matala o so whingaro,
ia e te su mai tātou te mafuta ni e whiawhi. Nea lea atu no oe, ia o le whataratara noanga na pe ona awe i tātou nisu i te wai aso na tēnei. Ia atono le mai mua ma a whonga mai nisi ma mao mai Australia ma New Zealand. O le sao o le nā o le tamatai fō maki a Samoa whapatoa i ki nā i le nei e whiawhi. Ia o le asa mātou upo ma sa mātou tala o le tau tamali ia ma pā o papaina le tātou whawhengai. Ui māngalo ia e le o le unga ne o porokala. Ia a le unga le o le whataratara noanga nā whiunga i tamatai fō maki. Manuia tele lau whasau sama le atu pe soi fua mana pisu. Alo, whaftai. Ia, whamunu whatoro nyasi. Kai me fo isi i sako pese mahi. Ua awale wanoa o tātou o whiawai isi. O Tagaloa. Ya, lemo o te mi e sa moi, o te toma. Ai ka te uri e rona. O ye leo le. Oi. Vai le passi, vai o Maina, ma a voi sim, não vai. Oi. Ele te sua, ele sa nós, mas ele canta. Ele vai formar e ele mete ele foi lá cima, e sei lá vai. Faiai o sau o kuma i Maina. Uma mal ele pegou fora esse tipo de cima o Maina. Oi! Ataman. Oi! Alô. Maina pamangenge, mai. Oi! Apa ki Maina? Paari Maina. Ana esa uniforme ele te tua de mai. A foi fácil. Mas foi o trabalho na Faiai. Ele me foi no fatara no ina forma. Rangale e ele languna mimita. Le languna mimita tia. Ele mita matua mita anti. Ele me foi lá, ele lopo ani o tala. Ole a fesili forma. A pea não foi antes. Au wala na foi ele o sava vale mai. Oi ali nofu atu sangala. Ya na ya ai sa ko pese na fa mole na tu le wa fai le upu fa ma vai fo ia sangala ya sina pese na ya
Whaasisi vai le tato mafuta ma vai atu pe iei se isi o iei se fesili o tato mafuta. Ia, ai e whatatari ai. Si fonga le now stasi fo yo Faiai a tono fia le tanto no e pe no to fa fonga ye ya o le ua se toanga watu ia le te o tau samanga ni via fi ya mo sina koe kuku fo ya ai ona ye se va na ta ua lava o le I uma o tatu fa mo ni via fi ya sa lilo I manatu ya o le a mafuta mai ia le flutua o le sunga I le toina ya marita Faiai Tagaloa ia ua manatu fo ila e tau pea no tātou whawhea ia le tau pea mai o le tina ia ona o le whamoe pe ona whenga iai ma lona aro ia o le whionga I le te tonu fo ia o sui lava leo tui mawave I no la whaiva se lua whamātua ia ma le sunga le toi ina tāro whanau whionga le whaitua marita no sui fo Manuia se fo I o le langi Maina o sunga le toi ina ma whionga le whaitua Whalawa lau sunga
Tia kono sangala. After I fo mole no, and it's for ile. Yeah, they could proclaim as if for tire for single fatonu, yeah, my lato more of a when they for proclaim. After I love mole no, sale similar to it, yeah, for a what's a air to do air lay, fiafi. Yes, I belong my lover a support, yeah. Yeah, feeling yeah, I never more for 11 no, yeah, they are more for 11 no for out of China. Some of us for in a year of my mom, my for yeah, my foot my for it to proclaim a near fiaf. So military sana to atos to sango Eneti. I see it one out the leave matai Talo tai. Ia ole o whaafonga le tono I lau whaatu lima foi ma lau whaatalo whaalo ia lau whio mai whetua. Ia te imandou lava le anganga maurau ma le anganga fia tele. Ia ona o le pāanga ma lia foi ua whaawa noina lau whio mai whetua. Ia le tūranga o le whaamai moi le. So ia ina au mau au te ile le. Whionga tamai te fo mai turo. Se ano e whaasino ia te ua. Ia e peo na o tale moatu. O le anganga maurano na ua mauhu se awa noa mo ele tina. Ia ua tele tonu. O lea ua uma nā roa ele whionga le tamai te fo mai tūranga o le whaasino mama. Tūranga o le sota inga ma o bua o mātua. La ua whionga le whetua ma le sunga I toina. Hauna I fisiri na iti lava whea ngai ma o ele tina. O lele ua tofu I nati I le whaafonga Samoa. I le saa mai o le ola whaangota lo walo. Saa o hua whaafai lele ina I le loto I whane. Mani e lama I le whaafonga le atu. O sia rua uru matua. O le urua I tangata soifua na matu e le atua I ao le sunga I toina ma na sunga I malamofionga I whatua. Ma amatai I le ngā ruenga. Faiai onga I lalo nei o matua. Se isa noa lava lau whio mai le whatua. Awa ni te ua nātia I le fo mai. Ia o le fo mai o le stegi whalonga tae I le tō mawhutanga. A o lea ua manau e turi matanga wina pea le matanga o fia o le whaafonga anga le atunu. I le tō lau wina e sio ualo. O le matanga o fia funga aute. O lau tō mawhutanga e a fua mai I le whale. O le whale sā. O vaenga I se o lo ua wala wina. Se ia o a ina wha Manuia le atua I long tau whai. Se isa o noa lau whio mai whaitua. Yeah, pastai lama muli siki for ipoli. E masani ona ma e mateula ma le whaife au. Ia Eneti ma ka pēr matala. Te ro Eneti. Saluana e o mai ma I le maolanga. Our life changed, never the same. So ever since you came, our life changed, which is, true. O le mau matua lea o Eneti. So o Eneti, o le malosi o lo loto. She's a very strong-willed person. Aolu stai. If one character that I would say about her, Oluno sta. So ese la le loto malos, ese le sta. Ese mena oneti olea final me ai sta ya. Olea la vale malos go loto e sta ya. It always comes down e sta I di me fa yet why. So we have different point of view and stuff, but it always comes down e sta ya neti. Maya lon like titi e sta. So I think that really helps for for to what pay all the upotus. You see the other style on my wepo. So I think that's the thing we always tell our kids. See the other stuff. So especially when they're growing up, it's a tanola and then what is the level so I think that really helps her for to what. So I think for this thing it's for midnight to pulanga so if I have anything to tell
tupulama. Yeah, me say twilight. Yeah, learn to start. That will take you a long way. Because I love start here. I'm telling you to know lo ainga your matua. It's a law for you to start fafu. When your parents are no longer there, yeah, you should be able to take that with you and start. For your own coaches, your own to take discipline, yeah. Need to man now for you, yeah. Start. Now, what if it's what? Ia si vaenga leo lau saunoa ngai tā ua i le upu malosi. Si vaenga o le. E whamata e sao pēr whapea tātou te whaasao ina whare tua i tūlanga whori lea. E se mei le upu malosi. Wā le upu malosi o se pi o se tūlanga whori le whatau te e ina i se mea. E mata e mwhai on tātou whaengoa ina. O le loto i Eneti le tō mawhutanga. O se tangata whinau. I o se tangata whore o lona loto lea e tā o le loto malosi. O se tangata tau wivi. O se tangata e whinau a lona loto ma whinau. Leanga o lea lava e tuli mata ia lau sauno e ustai. O lona winga o le whinau ma o lona tamai ma lona loto ua abe ia i lea tu. Lea lava la o tātou wa i le teimini. Pera mata e sao lea. Mana i koi na whau, sao fo. Ia. Mana i whastai. I le nā. I le tōlanga o lau ua mai moanga a o tuputupu e si o ua alo o lau ua uru matua. Nā iei se moe mitinga po sa ua whaanaunga ua lea lava sa studinia le whianga i tamaitai fō mai i le tūlanga o le mawhea ngai o ua whai whiau. O lea sa ua sila i Eneti i le teimi tu le takamata mai i le tūlanga fō le o lea ua sfulu ma le lua o na tausanga. O lea sa ua mai moa i ei whaamatua le teimina, na i se tūlanga whaapitoa na ua silfia i lo ua alo matua e whaono au sia nisi vaenga soifuanga ua ua silfia i le to mai whaamatua. Samantha. Eneti ele yano Eneti ele is a preschool. A preschool le fani. Preschool le ya fani. Ya malona grammar for ya no for i si taimi mai si aso. After I wanted to down with the K. So in a woman it was at K kindergarten. Na so Eneti and Ulatu da so piki my family fire on my tia. Wa abe ia Eneti. E su enga na e loa ia be alu le Gate program, which is a totally special program. Yeah, abe istamiti be patamaya to something. It's a special level for me. But I didn't know this, but so I'm before even asking us. So I'm so it was then I knew. So she'll do good in school. So and it wasn't me that kind of like it was not big enough or as Faiai Masia. And it's our for Uila. The part of here, Linga Faiai Maya, you know what? We do a year. They are to my Eneti. Otherwise, I'm if I illegal for that there are special programs in the school that for kids are like that. So because people are in places, and I truly believe it's God's plan. I truly believe God's hand is all in this because so it was then the Tagaloa and Eneti always wanted to become a doctor. So Teatara no way see this thing to an Bele sort of not to so I knew because Matalik Titiano now Patai, ia le na mo mo ni le atoanga o le si. Ina o sango mai Uila. E isi suyo lo mai. Na mo ia te tu la fa fo.
Pesa tu ilo e si na. O ne pe o vai na mai o e sa mo te mate foma. O lana ka si. Mara mo to fai fa leo. Ele fai una sa mo fa mantu. Wa fifi la ma ko kala mo mo le no la fifi ti na ma na yo me tu o su me to ina. Ala fa foma mantu o le tu. Se fita sa fe mai wa le a matonua tātou taranona i le tamate fuma. I le mawhia mai o tō ma le o ua ma se o tama tututua e ua tautala. Na whanau i nei. E le wawisi tengi a e loa tuatua loa e alu e miko whaatasi ma mafuta whaatasi mangangana e fia se fu o i tōku le tu. E se tōna mawhita o i le wona ngā o ina i le ngana tātou tonu si o wai. I think what has a big part. Today they saw the Calcio, Telo, Nana, yeah, it's very effective to space. We the Mamma Telu. I think so it's not one of the other I wanted to give it credit for the Tafsifa. I really want to give credit to Tafsifa because laki yala be le tamiti tolo materalisi ono le Tafsifa ona sai na mai tangata mai tobe ame Samoa ya osiba ya le fasa na le Faiai le suma ya sufuina ya o le bese nsiva pena no o mtua di sala tukulanga le Eneti mana tukulanga telelo ona mo la to ona sa o pese Samoa pese Samoa e o pulo tale mamla o foi a o isi pulo mamla foi a but no vai out of it ele struggle to fale o ia no tu si no pe to fale o to ngau le to tsala mali lo favor ye fale o ia na pe speciale mo ia o tu to sa mo to a fainga tsala sa to sa ngua ia o pe ia o te ni mo to a le ia le pe to meti fale o mo ia ngali tu si nua ia fale an bla to pe se ia le mama su foi le Manuia ya disina vai no ole no so ni te le ya Eneti ya tulanga ya total ya mtongo wala ainga ya e matsalwana mafana e ni le ma total to manda tato manda samo amato wole fele enga mo le tu mo tangata pala ko ss ya fai lo mato fasa mo na go ni mama tangata mato tala ya fai just something is really good for it's really great for us for and you know fai lo mato fasa mo encourage for ya Maisiana ya awa mo usamo to na ya awati le pele manda ya So se fifia mai to ua mareta ia lau mai i le tutua e o tamatai fo mai nei ua le ngata ua ele na rofa i le mana ala tātou tino. E le ngata i lea, o lona whaatino ina o le tū ma le anga i whanua, whaasanoa i tū mo meni ai pēa tūna le o taisua. Te loho i na paru e neti se awa. O te loho i ta, e se whiwhia mai ati o ua ina ua ia tōranga e se mei le mana Samoa i se uta. Io whiwhia te lea ma le mwhaiona malamama, ni se tūmangino. Faiona total le tele le bangana ai lo yes you know it's basic faiona una faita manga ya I she still has a lot to learn lo tele ala no tau tele ala ni dale ya le mama foi ama mati una ni ngana fo tawana una susu atini mai o veano total like Samoa.
Ese fia mai te ua whaletua I tūranga o le tausanga o lia sia Eneti. Tōsu tausanga. Ai le Faiai. O lea lawa I nanga o le whamako o lau taitani. Ese fia mai te ua naitisi fia tūranga o menei o whanau I nofo I whafole. Ia le tatou aia. Suiva tausanga o su tausanga o whapena. E isi whanau. O se mai mātua e isi. Ai pe le o maua ni whaatatara noanga ma le whiunga tamite whoma I mōre no ina. Tōsu tausanga o e sa o tōma whaatula whoma. A o lea lama e nofo lama neti I la wifo lo whaamana whaamatu. Yeah, like you fia foi la nga. Tingo fia si dia maua. No wo mo no famu moe. No wo mo no famu moe because sometimes for it finger ta for the auma ya fai to wo fa now e finger ta so I think if you mama ma o ya no wo fa wo fia ti per nessuno da io solo che fai sto no we're so happy that she's completed, she's done, and because I know the struggles what that really so it be like what if it can be done, it's possible, but it's a struggle. So she can this time go fight all what. Ai mai sua lea whaletua. Tūranga o le asa o whinangalo, ware wasi ni tamate whoma e leo e asa na whinangalo whole e mani no tūranga lea wasi le tua. Whawhea pēa whairo le nei o tātou tatalo o le whoma no mōmoni. Ai ti e motu whawhosi se awa mālu, o se awa whanana whou i hate ua. La ngai tā whauta ni o tūmoni. La le o matamata mai. Nei le whana nei no si awa whape oi. Ia o lea o walu I le kapara whoma I le ai mani no ai le. Nea so whinangalo ai tutu ia tu whaito ai o whale atu. O se awa o mai mālu, o se awa o kanana whou. Ua mana mia neti. E alu whainanga ngā letu. I'm gonna have to pray for you about that. I think a lot of it's not so much on us anymore. Eneti has her own voice. As to put it on we never we find out what they want to do and we support them. Because here's my any work you do is a ministry. It's a ministry. Under the just something, Manuia, funny, and it comes from the old life way. It's to so yeah, it's something. Ora ni ngā sāma o whitua, e leo ia te o ua, ia se whai umasa, e leo ia te ua, o le lamona whole o si. Pe ia ise lamona ia te o ua, i whai e una ua whapea. Lama le whai mai tau te whoma, o lana tau tua whawhoma, o lana whora o lea mōne atu. Lea lana e sāma o e leo whona whitua. Pe o tūnamana e pe tau tūnga se me i si. Fole pe ia no foi. Te ia fo ia fai fea. E no foi fo mai. Tu o ia le to mai o mai te mai te fo mai sa fo mai e isi sa fo mai fa tu fo. O fai na na ia. Le manera me no polo mo le fio te te fo. Bala o ne. E la voluma na ma fo ia e o lima e fai ma o le tu so ni ta ma ti tu lama o na o i sa.
tāua I o le mea mai e sanga whakoko pele ngā mwhakatari. O le si lawa Marita, o le tūranga o logo whanau, o logo whanau. E asau mai moa, le tūranga tau mwhai. Nā o neti o lo I awai o tātou, whai whanau uma. Se foi a tātou whanau, ia I tangata o tātou whanau e tūranga ese. Peila mele o tātou e nea neti. A o isi la mai, ia ia si vai ngā whakiko, ia se fusia la tō. O ia se tūranga whapena o e vai o le tūranga o logo whanau. A o ia I neti o lea na tita ia nei o te ina I timi mai. E se mea whapena. Se uma tōru lea. Ia. E tusa. O neti se foi ao lei o nika. O mata lona lua mata. O mata o ele o useful total o mata. E se foi ao na ia me lo fifia me fio. So he's more into finance. In fact, he's a certified public accountant, CPA. But I worked to say he done a master's in business administration. He took University of North Carolina. So, just on forward for reunite for enough and more. Yeah, I think he's going into banking, investing, investment or something like that. So, ese foi alo na ia to mai na me fifia ia smart malai tito table. Ya penfatu neti lo into music. Peola na ia na me lo fifia ia. Terminate lo tampai for ia go into that field. So pean fai atu o mea e mana wa ia lo fio o tameti. Yeah, we always support. And we find ways support and name fai for una fata we know a lot of family. Yeah. Whakatei no whio mawhi tu. Te tōnu lawa o le nea manoa wa le au maua mō whia o tātou mō. O te lea se sosia o whinangalo ma manatu e tule isa anoa ma whaafonga ma i le atunu. Ia e whai manu I tau, so swani I le a manoa na maua I le whio ma tamai te whoma. Reta, whawhele tūnanga fo I lea a te o ave tango manga o tau vinga ma te oia ane ti tūranga whaafoma I pe an tau o whaatonu. E te o mala o misa mo o tato o tunu o nge whoma I me leo whoma I o le awatu no me se o tama e ala tu e whaima whoma I tato o tunu. Ana te o si le whia na roa mo I malai so whoma leo. I le tai mtala whenga I tutongi o tato o tunu o E ei se la ngona I ante o e una I nai whaama no e tangi mai o le atunu I lo walo e tusai mai whaama mianga whaafonga. I think more ma'awai we've always wanted to go back and serve. But we also if it's a munga if I'm told to but nevertheless mana ya le alusamo a fai ese too long of a penda ye be fortunate me or sa awa there sometimes money is not it's not all about money ini belo to pay ta what in I think service is more important for nothing so I think out for nothing yeah you know a lot of the decision for Eneti. So but we will support her for you know say emane for say vai the melo yele to know yeah say no for it malam lamai because it's one thing to talk about it but then it's another to go there and live and I think from there she can appreciate and she will be really complete you know her oneness ile na futu E sau sau nanga ma le tamu tātou o tunu whaafunga tu sai fui mai whaatara nanga ma lau whiu mai whitua ma nua o tātou rama ma whaimu fui mai whaatara nanga o lau whiu mai whitua e iso e eise mea oi manatu e whaasoa ai tātou o tunu whaafunga. One of the main reasons Linda whitua mea le whaatonu o te saupea if I say tala and one of the things that I really want or pe wanga wa e lo to te sau no mana ia la le vanua nei la vanua to no nei
Ia ua whena ilo te sau a le awa no tonu nei, a vea e au, masui o maua, o lo to ua, e mumori te le tua le whaafitai. Mana whai atu, whaaleo atu whaafitai e Eneti. A o te milan nei mala manoa nei le buu nei. E mo le tua le whaafitai le atu no, au whaafunga. Me la tau umalama, because o te tetum e le na maua. O maa inga, o e kalesia, o maa wo. Ia me se le atu o e o ino, o sa nofa tapu a i matatapu. O nei whaamumoi. Au sa uni matapena le party at Eneti, maybe a week or so in Faiai. So as we were preparing, so Eneti for my attack, why am I Eneti? Well, plan on party in there. So Eneti for my attack for my mom. It's not a wedding. It is for people and many fight. Yeah, because of it for my. So finally, I told her, fellow Eneti, Carlo Faisi up Tama. Whapea oe ne whapea oe o le pāti is for you. This is not about you. Pāti ne wai, it's not about you. It's about God. O le pāti ne, o le pāti o le awanua lea ne wa mai. Si ele vi inga mai whaftai lea tua. E me se fo, whaftai tangata. Whaftai le community mo lato tapua inga. Ai siri whaftai lea tua. Ona ana le se noa ia tele mena e ui mai ai sa tauna e kuiki ai sa tauna umai lo fa moi sa tauna e keep up by but yet sa tau hona e fano ai le Manuia hurricane e mo wele a nga fale nga na le a nga Dominica tele fa la fa pena ai ono le lo fa la le tu le a lo we o mai e timine so ole ala el party is not for you. It's all about thanking the people and thank God. So na ole anganga atoa na le anganga ole whaafitai le atu nuk pele o māloto. Me se o maainga, ai me se e kale sia ma wofefe au ma maainga. Le tapua inga sa alo tuai mara tohu nofu te tau. Ia au alo Eneti i nei fo i whamumoe le watini. O tau nuu Manuia. Ia sili la wale whaafitai le tua o na nei whamumoe. So, ano whatu Eneti, we are going big on this one. Il party there. And why? Because God gave His all. If we are given the opportunity to do something, to praise God, we better do it good and do it well and do it the best we can. Because He did His best and He gave His best for us. So the last thing is, so ma whaftai na, ele lava upo whaftai atuai. But the second thing I want to say, before umurtato bokalama, I want to wish all the fathers happy Father's Day. Yeah, I know o tato malu sa mua, o nei lato, oile ai, ese tato Father's Day. Yeah, mo tato ne America, yeah, happy Father's Day to ma umalau. Tele whaiau tonga luenga. O tō wauru aina. E tele whai a tōnga luenga e maro tō hoi mutawha ioi a o ngā tele e tono ainga e kalesia. E mese fo mā tō tata olua. E whaftai na wela alofa e mā tō ni tau sanga e tele. Happy Father's Day, Manuia tele la sātama. Whaftai, i o te tono o le ua whai fo i se tūranga o le Samantha kamu ano mia lo fina ni fai go pe tu me tai foma. E si fisili le a mai tinari no ni pe on tari mai Eneti. E fisili le a mai e mate tuli. E na fai ta le sa dia o lo pe pa muna amo. So Orfsili no is whengatai no tusi lau pe pamuli dissertation ai whaahuloa. So o for mai, it's a doctor of medicine. So it's a la mai le PhD, which is the le for mai lies we are le dissertation, le thesis le pepamuli. So yeah, so PhD is more for a doctor of research, and it requires a dissertation.
But my doctor is just doctor of medicine, so we don't require a dissertation. There's a lot of licensing exams and a lot of yearly annual exams. So ela se pepa muli nga Faiai au molok fo mai. Peo se talina le ilufsile tina. Ato mo le ua au whaafong mai ia sui whaafong fo ne fia fi luma tatou proklama ia i le sili ma le telefoi tau atu le matei fo mai ia tu sai ma le whaafsili matamo fia ia o le a tatou fo mai ia lau fio mai le whatua ia pe ia ona whai atu ua mai ia se upu whaafutai o tatou atu ua misi hoi o le fio mai whaatongu ma le visa whaasere lau ia i le sunga i le toina ia mo le tūlanga o le awa noa o lo walo o le whio mo le tamitei fo ma. Pe tai ane o le ua i nei ia taulawa ina toi whangu wha. Pe i sa mātu u. Whaafitai tele la. Whaafitai tele i lau whaasoanga. Le ua mau ina ti ai le whaafonga o le atunu o mātua. Ia misi o o lo whaia lawa nei whaiwa. O le whaafale au ngaina o tātou umalawa o whaia o mua mua nei o tātou whanau. Ta ua te le whaasonga o nei a fia o le ua no foi lo foi ma i a satu ia mai pe o le foi tau o le atunu i o tātou tamata ma tātou atunu whaafonga. Ia le whaasoa mai ma no whaafitai. Lea e mātou te le seluina, lea nga o lo ua wala uina lea. Pe te iane le so ma le fia finei ma le pā ma fi le mu o maua i le ama no ma la ua fiu nei fritua. Ia vea ia oe le tupolo ina. Ia e mori o atu i la suna i toi ina, ia lofa anga mori po, ia anga le lei, ia mauaro o soifua lau le lei, e le ngata i le tino, ia o le mafofau, ia e sili lau o penga lau, ma wha ele anganga e a, ia le lafu maa moe ma le tovini. Ia marua mangu o Samoa o lo sa ili vai a wale talo le lei, me fina ngaro wha aolo o keriso. O la mātou tala lea, tau ia ina ia anga le lei le atua, wala awina foi whaare tala le lei fia ngai no au rua mātua whaare anga ia alofa mina i le atua, maru lau wato whaapa ia. Ia, pe foi tamai tai fo mai nei, ia e mātou wola ma maro loina le alofa mai o le atua. Ia o la mātou tala lea, tau ia ina ia manuia i pei o na e manuia i tamā, ia i manuia tele le asau tamā, ia manuia li tatou o sa, i foi ele i olo tamā i si i o tina ma si o to'olua ma si a whanau. A o lea ua sosia i le whaamuianga tina o ngā mea ma tutua sunga i toi whaafitai tele lau. Ia tau ia ina ia manuia i aloto o sa whaatoa. Ma o se launga le lea sunga i toi ina me o whenga mea stofi a ea kore laa ma whina ngalo o lea tua tae ao. Soifua ma ia manuia le tātou mafutanga i le so. Tere lava te mai tutua. Nga ngore hui tatua mai tu nepa le fiatu. Nela la mai de fiu mai pasu. Skari? Jatuh kat pasu. Ya. Ali sama, sama ni. Ini dalam saya ya tahu.
Yeah. Rita.